All the way from Kigongo. Oh, yes. Doing Gatundu South, proud. Yeah. Great man from Gatundu South. Sidhani kama kuna DJ mwingine anajua kumix ngoma za Kikuyu kama huyu DJ kutoka Gatundu. Yes. Lakini aliwa walikuwa wanamchagua Kagombe. Watu wakiuma vidole. Paka nikamwambia kijana, si utaharibu vidole na ndio inafanya kazi. Kutoka Gatundu South, Kigongo. Yes. Na lady na onandiganirwo he muthuri jamanirie nake along the way. Na andu makwe muzoni. Yes. Angwicha muthoni no ega kindu gitagwo riri microphone ni getha muthikiriria aigue ruria kira jumirwo nguria nigetha ugicokia na kiuria giki ni kira wira gwa tiriri ni kiuria kira giko na max 25 na max 25 ri ikoragwo igaitwo he kiuria ke ithatu kiu kenge giukaga inge ithatu cigoka ithiete uguo koguo ngigwakira kia mbere na 25 ndungiciona swali la kwanza ambalo niliambiwa nikuuliza Muthoni. Ndio. Unataka bwana ya kuficha? Asa. Abawesirie Muthoni. Muthoni abawesirie. Abawesirie to ndiamenya kana we bwana ya kuficha ni nini? Abawesirie Muthoni. You listen. Yes. And understand the question. And think now. Think about it. Answer. Then answer. Because it might end up costing you. Ndora menya tiga mundu na kiweta thirira githira ni agikanire riu tukiriona freedom kodi acokiria igana uguo ri ciuria ici ndigiratinda ngiuria Muthoni. Asa wewe Muthoni, do you need a husband that you can hide? Wewe ni ndakuria na githungu no njurie kiuria ndungeba kuria kiuria utacoketie utambita gucokia hapa ni pagumu. You are not sure. Our guy is getting clever in town. Yes. He doesn't want to say things that can be stuck in his jar. Oh, you are becoming cunning. Yes. You are becoming cunning. Neno ya gatu eno woka hikatithio ithio tutikahika. Muthia no gakihika riu tigio gutae kuria kana nenda muthuri wa kuhitha. Urona atia? Ka tuge kiuria kiu pending tuthie kiu kingi. No ke kiu kingi. Haya. Kiu kingi nderwo nguria tiriri. Ni urenda muthuri wina bia? Ni. Basi. Aithi akwira giwo ya kende ke gucokia kia mbere kende riu na githiti. Aithi kyo ngukwirita mbe wicirio. Ya sokia kia mbere. Ni bono. Okay, twakirikia ukinyore nguhe na mbeo. Rori wona ni kuriga hau kia mbere ri. Reke njuge kia mbere ndikwiritwo ngurie. Kau ni ni tunyonire ngurie mbere tondu uguo niguo kungikorwo tondu riu ndakwonithania na mundu ucio no akuhithwo ke mundu greka mundu amenye riu ucio no akuhitha riu nikio ngwambite ukuria kiu kia mbere no riu kuringana uria wakiuga ko no kwenda mundu wina indo ri wina mbeca ri we ukihota kuhitha ri there is no problem. No tondu we oririe kana ni gwenda mundu wina mbeca oririe kana ni urenda mundu wina bia ni riwanja yakwa kuri ye ni yes. Yes. Very good. Thank you. Ni no thie ngore ti wa kuhithwo. Dige kuhingisa kurikana no woni hao kuhingisa dige kuhingisa nigetha riri wathie ndukandega ndikisa imwatanjirire kaba ngwire ombere nigetha riu wona wathie ri riu we ni ukona na uge atiriri oyo ana ndireke hitha kuraihu ndiko ya mahitha gwaku yaku ndi hitha araihu riu ndio mundu kienda amenye ndio mundu amenye that is the manual dating lakini kama anahidhi mahitaji anakidhi mahitaji utikaona ndo munene ni athungu marehire maundu maingi mamiaka mamiaka tondu yo ni thina tu kwa kuhitha kiu ni kiugo ni
tondu riu ri ndui atumia nao ni angi na Ngai akoragwo mumbite na magegania no wana muthoni uyu mangikarania na wapa megutucuka ta mutumia ungi warikari makoragwo guo na wapa ndekuigua nyihiirwo kana iate tuma na mwana asa egwe mana mutumia o na mutumia onge. That's how women are created. Yes. And the reason why you see you find out that men are even very comfortable ona muthuri arengi ukaigwa muthuri ucio ni akwirwo ni mutumia handu athie gethe mutumia wa rika ria mutumia ucio wake ukuite ri agetha kairitu kanini na magaikara na muthuri na mutumia no konaga by the way me sawa muno makiria tondu fatatu no mutumia adjust yo hanini ambiririe kuona muthuri ucio tari boy yake oguo ti ona okoro ekire na miaka miingaingi oroko ni amuhurite maita maigana ona ambie kumuona ta boy yake na ke muthuri ucio ikorwo ni muthuri wina tunyamu ndungigituika wi muhari wa rua wone tutu tunini asa ndo ona ndungiona ona matingiukuhiriria ni mendaga ningi mundu ukiri na kanyamu na mundu ragitwarithia gari njega gukira ya Jei tondu ya Jei yakiri nyonene kirego yari nyonene kirego orogiogo ratwarithia kindu kiegega nikiacetire mbaa yake na kuu iguru. No, the bar was too high, but yes, no, ni kwendaga gukinya ni kwamba bata hanini tari ucio kindu kamiria na njuria ita wakinya kuria nguaga atiriri toria muthoni kana nwende muthuri wina mbia ni rutiro ndugikorwo wi mwega ta wiguage muthoni kuhikatu yes ato wanengero flati imwe urihagie na ni kuhikatu tire kindu kingi yes kingi ndugikorwo kienda utire ogiekaga ona ngikora uramuhura ruta ukimumagia njoke mwandora ukimwandikaga ri wetereire hoyaga Ngai amuhurukia ora igoro na ciana ciake igagwita mami na igagwitikira na gutire nginya mwana ona aria maciarite wa rika riaku na othe ni mathiite na magakona maundu mao riu ona ni gukenera maukenerera makaiga ni kuga ati ni ukurora riu baba wao riu ni ukumurora ni ona kairi tugegaga gwikiraga ithe rugari yes no tigwetha mutumia ungi murahehania muri eri kigira mbere gitire ni kuheania ethie tukahutie we mama maiza bia pesa inarani dunia. No, lazima utafute pesa bwana. Lazima utafute pesa. Ukitafuta pesa hii ingine mundu bambagire kwirehe mere haga moga merehete maona maigaga atiriri kaingĩ na kaingĩ wina mbeca ri ewe na tunyamu yes no wona muhiki muthaka wanyita no utari kindu ri no wona mutumia mwega no athie na mbere kwaga ri no athie ate wina mbeca no wonaga ki muhiki mwega no tari ni kuona mutumia mwega no athie na mbere kwaga ri okay, ihuriria doti icio yes I'm telling you because they got no chills yes nowadays they got no chills abatire na gweterera yes wanafukuzana na shiringi kabisa unaigua uyu drone nginya akea moko iguru kwa mwira muthuri ucio no akorwe na flat moko go iguru ngoko he namba kamaniria kura mukumaniria wahota guka umuhe namba next week ya oigwe ugenda kuroka guko ne hake ndorie die hika na ora tu yarenda ri kundu be oh, the girl is starting to become very clever. Yes, she's now living the town life. Yes. And it seems that there are some wasps that are biting her. Yes. Nemoro mene magi. Akabia kuona riu. Udari wa town. Udari wa town ni mukinyu riu. She's now becoming immune to the venom. Immune to the venom. So it's the beauty of women and maisha mega na kamuturire kega muikara thiko cigana ona coka muigwe guku ni uguo riu na riu ona umwitage my boss ona ruraya we ruraya hangigituika ni my boss kabange inuke
kabangithie riu kundu ona ne haiciara gukwira atiri inukai tukware tutu nike mwika ko inukai batio bothodi boss oje ne haiciara agikwira atiri inukai mukorire wira-ini inukai wira uyu urenda rika ririku riri and you will have to go home and call it a day. Yes. Yeah, and sawa nitwakena ndi undu wa haja icio na maica nimekwagira ni wega nigetha thi othe ni aigua riu ni mundu akucokana guku akuona na guku uguo akona uikarite oro uguo ri mundu ucio ni arimenyaga ni ucio ndakuonirie waregire na ucio ndahikoire namba ciake waregire I cannot be blamed. Yes. Asante sana.